Kapitan Inteng! Nay, kasla ni Kapitan mati sumungad ba daw? Huwag pa isaw. Sa tinong ay tipapanan na. Adda pa nakasako nga awit na. Ay, mapansiguro iji bangkag da. Manan? Wen, kat no na sobraan ni pari inting ti kinagagat na. Oray rabi ay, ag flashlight niyag trabaho. Ay, an-anwan da ngamin ay ati ado a kwarta. Diyak amo kada ko adag agasawa. An-anwam ti ado a kwarta kan sani ko. Ison tumitla saan mo amay tugot, numatay ka. Isumay! Iso asyak, Diyak kaya tagbanog iti kastaunay. Ay, katwan na. Tinapatag, mangmanganta 3 times a day. Badong, kitaam no asino man ti lumabas. Ni Maribanang, Mike. Sa dino nga iti papanan na. Kan, adamot awit na abas kay. Ay, mapanaglako No kasta, mapanmanan agi sursaur. Hanya kumapay ngay. Ay, nalabos mo't day ta kinagagat-dakin ni Kapitan. Na, kita tilangan ni Maribanang. Kaslabing makitain. Kasanumot nga main. Inal daw nga agi sur-sur-sur iti kumkumpurmay. Ngimisit pa yun Diyak man amo kadagita nga gasawa. Ang trabaho da iti rabi. Kasta unay nga raw ti kinagagat da. Tawanan ati bibiyang ta. Sana balay ta saan mo't adat ati mabanaw. Wan mo't kini Anya nga tamanin ayati si daun ta ita arabi ba daw? Naibos ka din di kangkaw nga inalaki di karayan. Naibuson Ore baset? Naibos nga rudaun. Ano ba daw? Na. Ni Kapitan mo't di agpukpuk kaw. Ang kamang kitaan, amangan no napatagtibagan na. Aray! Anya man ngatan ay ati ibagana. Ay katrumwar kan taing kakitaan. Umayan paray! Nagururay ka! Anya nga minti bagam aya pare. Itad ko man dati basit nga ugot ti kamutay. Na! Agyaman na ka pare. Awantan nga man na pare. Ay, mga no kaya't mo pati sitaw kan karabasa. Ay, kayat ko pare. Ay, mabit lang tamang tidak. Naibagla si da inyo kan ni Marituyang. Ay na. Agyaman ak-unay pare inteng. Adamot langin pangrabyan may kinituyang ka. Awatem day. Ay, na. Nagbasik may. Ay, nayunang paimot Ay, Dita, umanayin. Wow! Umanayin pare. Ay, thank you very much Ay, mangtid kan tumanayin inton maminsan pare. Day tala ang tiinyawid mo, anateng, inteng. Undong mo. Nang tidak pa'y ngamin, kada pare ba nung kan Marituyang. Apay-pay lang nga inikam ida. Apay, dakas? Saan ka kuman anang ted Tapno masursuro damet ti agmula ije bangkag da. Manon atawan asaan da aminul mula anti bangkag da. Sana bali atas ang paminsan laang met numang tuda. Wen nga mairuam da. Itad kantumat nga itad. Payam, saan ko din nga ikan inton mix? Nasaysaya at pay. Mutoy nga rudan dagita nateng, taikilok. Isursur konto inton bigat. Maray, adaak. Anyat gatangam nga ay Maribanang. Ay, saanak agumatang. Umay kula damagan, no kayat mo ti gumatang itilakok anateng. Adda karabasa, ugot ti kamote, kan utong. Sagmamanungay dagita. 35 laeng, Maray. Ay mayat dagitoy. Fresh kan organic. Sige mangarod Mari. Gumatang ak iti ugot ti kamote kan utong.
Ay, agyamanak, Mare. Mabawasan mo't laangan ti isursur ko. Pangisursuram ngay kadagita. Ay, di ta ka bang ibang a barangay, Mare. Sigurado ang maibus dagitoy. Anyat gatanga marituyang. Duyaw, maray. Manaw, May salaang. mabitlaan nga raw tayalaan ka. Ay, agyamanak, maray. Ay, gayam. Ni ka di maribanang tay nakabado iti blaw ang naggapo dito itirsinam itay. Wan, apay aya. Sa dinungay manang ti papanan na. Isursur na kanutila ko na anateng. Mapaniji ka bang ibang nga barangay. Anya, Ni, apay akas sa ti reaksyon mo. kapitan ti asawa na. Ngam anusan na tagi sur-sur-sur itinatang. Ay na uray bumaknang da saan dan tumit lama itugot ti kwartada intun matay da. Ay unay daytan. Anya a klase ti panagpampanunot dayta, marituyang. Kalpudnumag. Uray sika marikwanang. Apay, maitugot mau ti kinabak ng mau numatay ka. Saan mag? Oh, saan ka da? Isuasi ka, saan ka unay nga agagawa amang good? At tuyin ti tuyo agat gatangam ta pumanaw kan. Kas dati imbaga ni Marituyang ken ka, Mare. Wen mare, ay na, nagsakit tila payag ko anak kang ngagitimbagaan. Ay, uray no saan tayo ama itugot ti kwarta kas sanikwa tayo numatay tayo. Aggagat tayo latta, Mare. Tapno mapadasan tayo mo't ti maadaan itinarang ay apanagbiag. Ket no saan tayo man na maitugot, adamot dagiti anak, wano kakaanakan tayo amang tawid no bilang. Husto ka, mare. Ay, hamupay ako ni Marituyang. Nagkitid ti pa nagpampanunot na. No siyak tinangibagaan na itidayta. Amangan nun ay pungot ka. Ay, agburburag nga ron ti darak kitay. Ngamlaplapdak ti bagik. Tamangan on nyapay ti maisawang ko. Kun maaramid ko kang kwana. Nasaya at magkit day, ta nakapagtepel ka, Marikwanang. Saan anasaya at numakiapa ka iti tao, anakitid ti panagpampanunot na. Saan nga agpaabak dagiti kakasta a klase ti tattao. Ne. Si kamot ti masabat ko dito'y dalan ko araw. An-anuam day tagabiyawn. Di mo ibaga nga gardin kamay. Husto ti kunayaw, tatabadaw. Na. Mulahak man itinatang ti arubayan gaw. Apay-pay laing agmula ka. Kat adamot honorarium mau kastanawd. Binulan pay. Ha? An-anuam kumangay ti sobra. Kat awan mo't pamilya mapakanam. Kan maysa. Saan mo mo't ama itugot ti kwartam. Kan ti sanikwam numatay ka. Ayunan niya. Apay asaan ko napanunot ti kasta? Imbes ngagbannog ka. Maturog ka laingin kwaraw. Tinapatay. Agdapay kanam. Nagsubli ka ba't ko ano? Apay, Isubli kon da ito'y gabiyon niya, wanggail. inusar mo ka di? Saan kon nga usarain? Na, anyat mapaspasamak mo. Nasabat ko ni tata badong di tadalan. Kit! Kunana kanyak. Saan kumutla nga maitugot dagiti sa nikwak. Kastamot ti kwartak numatayak. Nalawlawagan ti panunot ko iti daytang imbaga na anggail. Iti anya kumaga pong agsapulak pa'y langit ti sideline kaw. Kat adamot honorarium kaw. Nagsardeng ka man. Ah. Kamaliday nga amon ni pare badong. Husto ni tata badaw anggail. Saan kumutla nga maitugot ti kinabak nang numatayak. Uray saan tayo ang maitugot. Tinapatag. Mapadasan tayo ti maadan itinarang ay apanagbiag. Magatang tayo ti kayat tayo. Di mo kayat tikas dyan. Ay, kayat ko anggail. Nukas ta around. Di mo patpatsain ti ibagbaga ni pare badaw. Ne. Abuno mo't day tawid mo pare. Bakit? Ay, unayan day ta kinagagat mo pare. Saan ka umang agmulmula? At mangan mo't da tao. Na? Adamat honorarium mo saan ka day?
Ada, ang masapol nga ag-sideline tayo. Tapno makaurnong tayo. Agpada kayo kin ni Marikwanang pare. Na, An-anuan nyo nga min ayati sobra kwartayaw. Di yung tumot lamay tugot na itan numatay kayo. ay, naglisi ka kit di tidalan ko. Disturbo. Mano tinaurnong tan, Inteng. Ay, ada mo tin umani apagpatarimaan ta iti balay adung ha. Ay, matong palmatlangan ti arapaap ta, ado makal ti balay ta. Wala. Makagatag ta pa iti washing machine mo. Tapno di kan marigatan nga agilgil. Ay, ay, agyaman unay no kasta, Inteng. Ay, rice cooker ko mapay. Eh, gumatang ta. Kumplitun tamin nga appliances dito'y balay. Tapno saan ta amarigatan. Saan ta pa'y nga ron agumatang itilogan? Ay, isuti sa runo tayo runungan. Tapno andan tumuservis tang agpasyar. Ay na, iti saan nga agbayag, agbiagak tumat akas dunya. Ay, saan nakastado mo? Pura no kumplitun dagiti gamit ta. Agagit talata. Tapno tuloy-tuloy, ti panagnam ay ta. At damat lang daw. Darat kan simintaw iji paraangan da pari Inteng, tuyang. Ipatarimaan da ka no ti balay da. Ha? An-anuan daya tidak kilabalay. Day tangarod ti kunak. Ang bayam ida. Di oray pa'y agpatakder da iti mansyon da. Saan damot lamay tugot inton matay da. An-anuan daya tidak kilabalay kat dudwa damat lang. Imbag pa'y kadata, nga uray no kalapaw lang ti balay ta kat kontintutan. Una, tinapatag at dapagturugan ta. Itanya kumaga pong agbannog tapaylaan para itidak kalabalay. Uray siyagmat atuyang. Jak kaya ti mabannog ngagtrabaho iji bangkag ta. Ang mga nung umisitak lang, akas kini pari Inteng. Ay wag, nakitak ti kudil ni Kapitan. Hiw, nagngisit ba daw? Adayon anangis-ngisit ngumsika. Inaa! Nene. Sa dinaw ti papanam kwaraw. Mapanak ijay ayan da tatambaw, tatabadaw. Anya ngay taramida mi jay. Inak makitang dan Anya! Kas kala robot kwaraw. Saan ka kadi ang mabampanaw? Idi na minsan. Nakitangdan ka manayin kin ni Marikwanang. Mabambanugak lata Ang anusak, tadamat arapaap kao. Da kayo ngay. Awan ka diti plano yu amulaan ti bangkagyaw. Mano atawon ngami na nasaan yu aminulmulaan. Uray sanayin. Sa nabali tandamatan balay may. Mangmangan kami pa kinituyang kau iti 3 times a day. Plus merienda. No ngay maibusan ti kwartayaw. At da ka di manen pangalaan yaw. Ha? Ay, sus! Nagpigsa ti todo tuyang! Ay, agdagdag pa yun ti silenta! Kahit anya ngay nga ragtar aramidam. Agtugtugaw kalataditan. Buy-buyaam day tagdagdagtag adanaw. Anya nga ron teramiday, kat naabutan ti bubong ta. Ingka mangala ititimba ta itayang paylaan kita. May salaing ti timbata. Ay na di mo urayan ang mapasaka. Agpanunot kamot iti remedyaw. Mabisin akong tuyang. Duwata sa abagas laang ang tinagbati. Mapainak moten nga umutang kini Marikwanang. Ilugaw mo latan aday ta duwatasa. Kasano ko mga ilutok ngay. Nabasamot ti kayo apag sumrod ka. Anya? Wen, natuduan ti paglutlutuan ta. Agraman dagiti kayo. Anya ngay nga ron ti kanan ta. Sa dino ngayon ti pagturugan ta. Ay, diyak amaw. Diyak amaw, numalasatan tapay day tao iba daw. Ha? Dala panunot ko nga ramidin tatuyang. Anya ngay day ta. Ay, agkid daw tayo titulaw kini parinteng. Ay, sigurado at tulungan na ta.
Anto'y tinuto ni ba ng asupas para kada kayo marituyang paribadaw? Ay na, agyaman kamay, kapitan. Agyaman kami, pare. Naibagatan nakita na kay ni Kwarog. Tanda ni Marbati Balayo. Un nga rod, pare. Ay, kung din saan min amalasatan da ito'y atay found. At ko'y tibado yo, na maganan. Nagpardas matan maray. Kat no kailablabam laang itay. Awan matinay. Un nga rod, maray. Ay, da kayo, mate. Ada dryer me kan niinteng. Iso ama magaan lat tatibado me. Uray saan ama initan. Kasta maray. Wen, marituyang. Hey, saan akon amarigatang nga aglaba. Agluto kan agdalos. Ta kompleton ti gamit me wenno appliances me kan niinteng. Sada kayaw. Agagat kayo. Tapno makumplito yo ti sanikwayaw. Uray saan nyo ang maitugot no matay kayo. At least, mapadasan nyo. Dagnam ay. Ay, tatabadong kan nanatoyang. Agagat kayo ngamin. Tada kayo matlati agsayaat. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.